Jaloch maradeke piem mar Kaching na Coke Mikelo kod kambi mar Coca-Cola. Jojo Dhiambo mane nitire kod mor oyudo mich mare mar milion achiel moyudo tok bede piem mar Kaching mamiyo joma madho sote mar kambi mar Coca-Cola thuolo mar yudo mich opogore moting'o pesa aching mar milion achiel. Dhiambo wacho ni odhi tiyo gi omendano mar gedo kod jiwo ohande. Hiyo siku ilikuwa saa 3. Nikishasikia hiyo nini promotion, nikachukua karatasi nikaandika hiyo code. Sasa hiyo siku ya asubuhi, nikiamka asubuhi nikaenda kwa job hapo, nikafungua. Sasa nikaanza tu kucheza. Hiyo siku ya kwanza nilikunywa soda 2 hivi, Coke na Fanta ile ya Sprite. Nikicheza hivyo. Hiyo mara ya 3 nikicheza saa 2 usiku. Hiyo ikaenda hivyo. Sasa ikifika asubuhi saa 3:30 hivyo wakanipigia ati wewe ndio mshindi wetu. The third millionaire is being awarded here in Homa Bay County 10 more millions, 10 more millions out there for, for you back at home to grab. All you need to do is go out there, enjoy your favorite drinks, check under the crown, send the code to 40111. It could be you winning the million, or you could be one of our winners of the daily prizes that range from 50 shillings to 100 shillings to 10,000 shillings daily.